ji Suretê Enfal ayet 34 heta ayeta 40. Ev jî alaqa vê ayeta 34 ya beriya wê ve heye. Kafira beriya wê çi gotibûn? Gotibû heger ev tiştê got Muhammed dibêje heger heq bê. Dena xwe ka bila barana kevra bi ser me de naxwe ya Rabî heger ev tiştê henê ev Qur'ana Muhammed heke heqa dena xwe barana kevra bi ser me de ji ezmana bişêne ya ka ezabekî dijwar bi ser me de bişêne ezabekî bêş. Îdî Xwe Teala bersiv da got wema kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fîhim. Ya Muhammed heya gotit nav wa de bê Xwe Teala ezab ser wa de naşênî û dîsa wema kana Allahu mu'azzibahum Xwe Teala ezab نادیوانا و هم یستغفرون حیا گو مسلمان دنا وادا هبن گو استغفار دکن طلب عفو گناه خوش خلی دکن حیا گو مسلمان دنا وان دبن و تعالی عذاب سروادا نشینه یعنی وعده گو شبا کافر مکه را و هی پیغمبر دنا وان دا و مسلمان دنا وان دا بن و عذاب سروادا هات سروا کافر دا هاتمانا اما و اوجی لبر عذاب شوبان هلاكي يدي سلبي خاطري خو تعالى از عذاب نادموا لبلي جبو فيك ازي عذاب دموا وما لهم الا يعذبهم الله ما جبو چ ما يدي چ ما خود تعالى عذاب نديوانا عذاب الفي دنيا گو چ داوانا شور بشور يعني بحربات بدري دو هاتنا كشتن يا محمد بشتي قلت ومسلماني بندست بدرك ودركتن ونش مكة دركتن وشون مدينة بشتي بصالة كده حربا بدريدا يدي خو تعالى بدست وويش شوري خو تعالى عذاب داوانا أو حفتي حف غرغر وسروكي مشركين مكة وكابو جهل وانا هاتنا كشتن ما يدي شما خو تعالى عذاب نديوانا وهم يصدون عن المسجد الحرام وحال المشرك أو كافر مكة منع إنسان دكان جي مسجد الحرام ناهن کو پیغمبر مسلمان ورنا بكمنا حرم دا وعمره خوا بكن ودورا كعبه طواف خو بكن ندشتن منع پیغمبر مسلمان كن عن المسجد الحرامي ندشتن قولنا مسجد الحرامي طواف بكن دورا كعبه يعني پشتی گو اب مشرک پشتی گو اب کافر منع پیغمبر دکن و منع مسلمان دکن جی طوافا مسجد الحرامی جی طوافا کعبه منعاوی دکن مایدی پشتی گو بیاد که مایدی چما خودت علی عذاب ندیوانا حلبت وی خودت علی عذاب بدیوانا ناغا لوی آیت دو خودت علی سببك جی سبب شر بمشرکانا حربا بمشرکانا گویانی ابجیع تخلیتك عذاب کو تعالی بدسته مسلمانا وی عذاب دیده مشرک سبب کی سبب وی چیا گو مشرک منع مسلمانا دکن ج مسجد الحرام منع وان دکن ج مسجد بنا آستنگ جهاتنا وایا گونا مسجد الحرام ونا مالا خدیدا وما كانوا اولياءه ابان مشرکا نخدی کعبینا هلو كي بقول باخوا ده حسبين بيت بن كنترولا مديا دبي امن خويه كعبه ام دستورا كي بدن امي بدن ام دستورا كي ندن بلا نو ام نادم عاصل امن ناخو مشركي جو منع مسلمانا بكن مسجدا ابدبي السبب جو خدانا عذاب بديوانا للدنيا يجي والاخره شيء اي نهايه ام كل بفكر ان سر ايتين وقا قلت سورة الجن آيتا بينجو نهاية تخمين كماري سورة الجن آيات بينجونه دوبي إن المساجد لله محقق مزقبت مساجد حمو مزقبت لله إش خديرنا نشتك سديرنا